Ko tītari hia atu e ngā whānau o hene mutu he pauaka whakatipu kai he kākano hoki ki ngā kaumātua o taua papakainga. Hei tā te hunga whakahaere i tēnei kaupapa, kua tai ki te wā e tīmata noa i ngā kainoho o hene mutu ki te whakatipu ake i wā rātou ake kai, hei oranga mō rātou. Neira Aharata Brown. Nau mai e ngā hua, he mauri nā rongo e tau nei. Ina hoki ngā tikanga o rātou mā kua wehe atu ki te tipu aku a rātou. Kai, ana, he pai ake mō enei wā i tēnei aohuriuri. He kohinga kai, he kohinga tāngata. Ka tae ngā reanga o te whānau, te mahitahi, te whakatupu kai kotahi, ana te mutunga ke, he taonga no i reira ana ko te koha tērā, koha kai. Nā te uri tonu nei o hine mutu nā Anuru Grant Jr. te tono i tuku, hei whakawhanake ngā pātaka kai o te pā. We're just a collective of whānau around here that want to be self-sustainable and be self-sufficient, and the first step is through our kai. He kaupapa i pihi ake ngā akoranga o te ngaru Matekarauna tuatahi. And we serviced a Feed the Pa initiative that ran out of Rukuwai Dining Hall. And from there we were able to service, I think, up to 40 of our most vulnerable. Mai te tuku kai ki te whakatupu kai. He kaupapa tēnei whaihua i te kite i ngā whānau e whakatupu kai ana ki runga i o rātau whenua tuku iho. I te mea ki te tai mai ngā tangata mai o hine mutu, engari mai rotorua ki te pātai ki ahau, hea ngā momo mea mo te māra kai. Nā, ka ki atua hau e tai mea, momo mea ki te āwhina i a rātou ki te mahi o rātou māra kai. Ko ngā hua tonu o te kaupapa e tumanako ana katoro ki etahi atu wā kāinga Māori. Ko te ao katoa, me tai atu ki te māra kai. Hoki ngā mahara ki ngā wā o ngā tipuna e ra momo mea. He maha atu ngā tangata kua mahure i a rātou mahi. Ana, me he mea ka tāia e mātou te iwi Māori, e tātou te iwi Māori ki te tipu ake o mātou ake hua whenua, hua rākau rāne, ka nui te pai mō tēnā. Ko te whakatupu kai, he whakatinanatanga hoki o te kōrero no Ngāti Whakau e tonu. Hei aha ma te noa hau i taku pā kārito, ka tupu. Harata Brown, Te Karere.